Luar Kapatisi TV. Kabul, kamasin kabalas nakarpang kabakhamskem, kamstet, kamklan, batbaduna bam umpnya. Executive Committee jong Khasi Jaintia Deficit School Teachers Association haringkat kinong mikmat nagi unit beper na rilom Khasi Jaintia kila syong jialang mentakasngi ke arpsan trik urisau arja arpsan man syong perkhat nakabenta banyoi kinong kit kam bapura jong ka association hadim bagi nong kit kam barim kimla asyu bandang beteng ya kakam yang ini kejialang ke mentakasngi lalum do presiden bo sekretari bersipor jong ka association kata babu Elpudios Marshallong wal babu Boswell Pala yang ini kejialang pat la penyai do babu kular khongjrem ubala syajir kum protem chairman tang nakabenta mentakasngi hawa keren cikala pathai khubur hadim balawai kejialang babu kular khongjrem ulai thu bo mentakasngi kinoi kai kibedi kinong jiet ya kinong kit kam kila yo ban jiet ya borok kinong kit kam jong association ya ka bakin terwa sya kejialang ba jong association kaban salong hak sitrik ulai wieng balada ki yo ya kejing menjur jong kejialang ba on pins kam no eki kum kinong kit kam bapura hakaba kinla ban penya yagi kam jong association Menta kami ke general kami ke executive committee plus unit representative zonal representative unit representative kami ke bang ikut ke executive committee jong ke Khasi Jaintia Deficit School KGDSTA pi hak khadwai tarik jong Oktober arajar urusan nila penlong ya ke general meeting ha kaba hakato kasni nakaliang kinokit kam kiba mensua de kimla syu banteng namar kat de ban continue lane banteng di namar kata kadau ba hakato kasni ngijit no yaki interim body kata arngut khantam lajit dau pajbahi gitu yu president secretary aba hakaba manga i Elpidius Lingdo Marshallong bagi Sir Boswell Pala kumi secretary manga kumi president juga interim body but nakato kajing ai bor jong kato ga sngi mentang ipelong ya kani ka meeting ban ya jit ya kita kinokit kam bopura jong kaseng kata kadi ka Khasi Jaintia Deficit School kata kumbajulong kani ka association jongi hadin bangila jit ya kinong kit kam lengba ke electoral college ke bagi ong berkata kadi menta idon kam saya ko confirmation na ki means ki para khonjungi baro kata kadi ke general meeting ya kani ke general meeting ila sim makarai mene bakata kan long hak sitarik penai November arhajar alpusan kat hadu menta bangin ong keren ya kita gi issue tengin parla bele rei hadin bangila ya kani ke body ke ba la bangin sesya confirm hakati gasngi bang labu la ong meni dei hanta kini sesya mikirai ki isu ki ba ni dei banle nam ta jingba jongi kino ikai lane what we call a teaching community mo hangto gasngi ngin sesya mikirai kat adu mentang patla pan ong ei kan bang jadi bekani that is 100% we will follow up we will take up this matter it doesn't matter in any case but we will follow up this issue that may affect us. Di mentak kesni, kila penbin, kila penong kini ki interim presiden dan sekretari. Ya baru ki presiden sekretari jong ki zone, different zone jong ki GTSD. Baru bat Khasi Jaintia. Di ndai tanggi sekretari presiden yang zone, ndai haduk unit kila awan. Bat kani kalong kumalaong di interim presiden kalong bangin yo yaki full-fledged office bearer. Di katkum ka, rukom katkum konstitusi yungi kalong ba, nidai ban konstitu ya ka electoral college. Di menta kesni kejing lum yang kini kalong, nidai tangga executive committee kalong kom electoral college. Marka electoral college kadai kebedon bon. Ban wat ban propose di nong dikam. Di menta kesni kira propose nga bangan nong protem chairman di ngalak penya je kata kumu protem chairman bat ngalak tru yang ni ka proposal di idea mendai ka decision mana
ndai hakipat ba baro away but ini ki bawan hang ni dak away ki jingmut kalong consensus ni khamlong divided not by voting also ndai consensus kilai ji thumai igni baro di office bearer ti kidon hang ni tangba rada ki kwa ngi saai but kini kilong tang ki proposal dewan bat ha yo yong ki dai ginong kikam ndai igini ki proposal menta kasni jong electoral college ni saira sia kata ka general meeting kaban approve kaban confirm kaban consent ya gini ginong kikam once the general meeting approve ila kelalong ki full fledged office bearer in sa function in sa trekam mo teten na du kelapun scan ka office bearer ila long ki new body jong ka association ngatrai ila sia kata te ki isu ki bun ma rafi ong isu ki babun tangba minum disclose enta iba kata sudah kamtam ki deficit hilayui te nrei ngin yikren ha den jong ka sitare bala long full fledged office bearer yo yong gumnu bilong ad hoc bukia kren start enta kamde enta after the confirmation of general meeting we will function as the KGTSD as the body of the new KGTSDA and so many immediate issue we will taken up with the government concerning the deficit teachers. Pin rius kwa ya kak tien la jong pin dan kam ya kabakan kiyo kak tien kasi kak tien la jong ai kan roy kan pa hakajing ya kop ya lekai ya ki bajob kiyo ya ki medal kakentien khasi kadai takama kidon lajat ki takama gold medal kamut takama kser silver medal kamut takama rupa but bronze medal kamut takama mong amdair nong namar nong kamut brass hakaktien pareng tudayakan mau kendit ho lapan mi dakapati CTV nakabentak jingmentoi upat ba